Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gathocia mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV orege jitikiria nyingire thiini wa mitambo ino nigetha thina mbere gukumenyithia mohoro mothe maramana hanika thiini wa nenda citu cio kinyanire na atige hoka ati wi thayu wa mwathani uri uragithina mbere kwirorera ndeto iria kana mohoro maria turakurehera kuma nenda citu cio kinyaniria na ni ati #JusticeForJeff noyo gutindagirugama nayo thiini wa session ino ni tondu turaroirira kuona kihoto kia mundu witwa Jeff Mwangi nigia kinyaniria no ningi ohoro tugithina mbere ni ati mundu witwa Mwangi Muthiora ni akoretwo githina mbere na hashtag ino na ningi kuruirira kihoto kia mundu witwa Jeff Mwangi kumana na account yake ya Facebook kana kumana na nenda yake ukinyaniria ya Facebook ni akoretwo akireria ohoro uyu na ningi akauga Dear Directorate of Criminal Investigations DCI, this is a Jeff Minor Manaki oli akoretwo akiiga bicha yake hau agacoka akauga a person of interest in the murder of Jeff Mwangi. I have established that there is an active case where he was reported for crushing another man's testicles after he refused his advances. Ohoro ni wosho leu nige Mwangi Muthiora agathina mbere akauga please arrest these people, make them account for their criminal activities. It is no longer about Jeff, it's about the future of our children as a country. Please don't fail this country. Ucio ni ohoro ria Mwangi Muthiora akoretwo akirekereria kuma haria nenda yake ukinyaniria ya Facebook agakorwo akihoya DCI makorwo magifuatirira mundu uyu witwo Jeff Minor ore marauga ni person of interest in the murder of Jeff Mwangi. Ni maundu macio na ningi ni wega mwiroreri ukorwo kirora ritwa mada rikoretwo rihuritwo nyamu iria tugaga ni quotation kana tugiciitaga atia nigetha kuonania ati bado haijasahihisho kwamba ilikuwa ni kuawa. Ningi no tuthite na mbere gweterera DCI magikorwo magithuthuria ohoro uyu mugima na gutuhe report ino. Ni Just Kenya Official TV ndukome mitambo ini tugucoka kahinda kangi gatari karaya.